Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı Universal Bazarı YouTube kanalımızdan kattалуучулары, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышта ушул Ноокаттын Калилин көчөсүнөн сиздерге ушул Икрам аканын аттарын тартууга келдик. Бүгүнкү чыгарылышта достор 3 ат чыгат иншалла. 2 өспүрүм менен бир улагы айтымына караганда улагы таамаят. Сиздерге толук жеткизүүгө келдик. Алдыбызда турган ушул жерде качканын маалыматын берүүдөн баштайбыз. Анда баштадык. Икрам ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы ака? Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Тынчсызбы? Рахмат. Тынч, Аллага шүгүр. Бүгүнкү чыгарылышка аттар сатууга чыгарышты баштадыңыз. Aslında binde aksak. Баары бири 3 баш дедиңиз, а? 3 баш. Биринчи номерде жерде качканын маалыматын берүүдөн баштайланда. Биринчи жашын айтың. Yaşı şu жазга iyunga 3 yaşar tolat. Iyun aylarına varıp 3'e tolat. Atış sürüştü başladı. Tişin- Terasını sürüp pasını sürdü hazır. Başladı yani. Maşallah. Bir Ошондо hafta o ciğerine cattı nende. неге аны чин сүрүп аткан мезгилде ба? Şunday bolat ekan. Аха. Бул кайсы жактан келген? O şu bir men olgan adam Omskiydan kelgan deb aytuvdi. Аха. Омскиден келген. А сиз да Нокаттан алдыңыз? Ha men Nokatdan el olganman. Ben sortum Жанар. yani. Сыны келишип калыптыр иншалла. Достор, мен бир быштыны кунанды азыр эсебинде кунан экен. Жазга буйруса бышты иншалла. Быйыл 2024 ушул жай мезгилдерине барып бышты болот. Казыктарын сиздерге бир жакындан көрсөтөйүн достор. Биринчи мына Кашкабагынан баштайлы. Бир аз жолдо жаш балдар жүрөт, анан ошолорго бир аз алаксып болду азгеде. Көкүрөктүн кеңдиги мен өзүм эле мындай бир көрсөтөйүн. Так жаныбар. Ана 4 карыш. Эми биздин бул олдар кичине ол көрүнбөй калат. Бир көрсөтүп бериң, Üçten katta. Үчтөн мына кеңдигин көрдүңүздөрбү? Казыктары таза. Икрам ака, бою канча чыгышы мүмкүн? Buru 75 ölçek olur. 1.75 жооп тең, а? Иншалла. Токтотунчу, бери кайданчы? Atası 1.80 degen. Атасы 1.80 болгон. Токтоң, болду ушундай токтоң. Так. Чындыгында бийик экен достор. Бийик экен. Машалла, мына. Көрдүңүздөрбү? Ден соолук жебичи баары жакшы экен, а? Үйрөтүлүптүр, а? Эсебинде. Yolu hali öte zor Bir dakika. olmaz şimdi. Эмем Terbiyeleş gerek. тарбиялаш керек. Эми жаңы үйрөтүлдү. Мына достор, машиналарды өткөрдүк. Эми жерде кашка бою 1.75ке жооп деп атат. Жазга буйруса пышты. Тишин көрсөтүп коелу, а? Кандай дейсиз, а? Тишин көрсөтүп коелу. Азуу деген жок, а? Yok. Так. Жаныбар. Mana. Так. Tak. Ma tayyan gibi. Sürüyor. Болду. Короче, ишеничти, а? Ишеничти. Эми баасын айтың эми, баасы кызык бизге. Бирине барынан бар. Bahası bunu telefon çalışıveret. Биринчи номер ушунда келишим бабы, а? Ha, kelişim baha bolar. Алдыра кайдак коюң, а? Айтпайсызбы хотя бы мындан жай деп. Башын баштап койсоңуз жакшы болмок, ошого карап телефон çalsa. Bunu telefon salsa kelişiveremiz. Kelip körüp şu hagen ekitası var onu narxını aytабыз. Айтылат, а? Жакшы. Анда мындай экен достор. Чындыгында Икрам ака дагы өзү бааны айта албай турат, экиленип турат чындыгында. Эми эл таразы, эл сынчы, ел чечет экен. Келип колун кармап содалашып экен мынанчага дегени атты алып кете берет. Анан келишим баат экен, бул жагын эми казайын өзү айтты, чечет бул жагын эми. Келен чечет эми бул жагын. Келип содалашсаңыздар, содаңыздар чечет иншалла. Биринчи номер кетти анда. Биринчи номер кетти, кийинки номердеги өспүрүмдөрдүн өртү бар иншалла, көрсөтүүнү баштайбыз. Мына достор, экинчи номердеги өспүрүмдүн бир сындуусу экен. Карабайыр окшойт, а? Enası Qorabayır, atası şu ataklık Saman degen at bo'lgan. Şu Anglichanga oralash at deyishgan. Anglichanga. Bishkekdan kelgan at bo'lgan. Juda cho'ng bo'lgan. Maşallah. O'shini bolasi. Figura gelişip kalıptır. Simi o'ta zo'r.
Sını gelişip kaldı. Bu o keç küzgü degan. Tüşeni bu sürdü bu ya. Бұл дағы sürüştü başladı. Sürüp büttü bu. Sana birinci gelgen arasa жүгүрүп турат эле го. Узунураак кармаңсы таксыр, узунураак. Бир ойнотпайды бериңиз гана. Ha, узунураак кармап бер. Ha, Ha, keyinroq uşaq. кеңираак узунураак кармай бериң. Bu uzun. Ошондо жазга буйрса бышты. Минип үйрөтүлдүбү? Ha, mini ben örgütüldü. Köp minilgen yok. Şu küzde bir hafta minip koygan boyunca. Анда сразу минип эле көрсөтпөйлүбү таксыр, а? Бир минбейсизби? Minadi minadi. Бир миндире бериң, кеңире. Мына, тишин сиздерге көрсөтөлү. Dişlerini sürüp yangi çıktı. Mana. Sürüştü başlap tur, ha? Sürüp büttü bu. Aldığını. Mana yangi. Tagini hem sürüp büttü. Азы жок, а, балды. Hazır yok. Boyu канча чыгат? 1.62 var. 1.60 чыгып берет, а? Так. Ачык аяктын кеңдиги. Күчтүү. Hayt. Boş. Ona bayram olgan ekan. Мынеге достор, таза кара байыр десек да болот экен. Ушулардан смешнелерден чыгат да көп нерсе, а? Иншалла мынеге көчтүүн ат болот келечекте. Saman degan ataqlı at o'rgandi. Ashmir Mahmudovdi. Aha. O'shuni bolasi. Aha. Эми экинчи номердин баасын айтың. Мингиси эсебинде даяр экен. Анан бир четинен койлор да келип шаштырып калды. Баасын айтың, канча дейсиз? Bahası şu 300 ming. 300 миң сом кеми бар, а? Toki kuchli xudo xolasa. Мына достор. 300 миң сом кеми бар. 3400 доллардын тегерегинде болот. Айтылган баасынан сөзсүз түрдө кеми болот, соодалашып, баалашып көрсөңүздөр болот достор меге. Мүнөзү кармаганга жоош, ден соолугу жеп ичи сыртында көрүнүп турат. Моюндун жоондугу мынеге. Көрсөңүздөр болот. Анда 3-чү номер көрсөтүүнү баштайлы, а? Икрам ака. Алла берсин. Ыраса чаба турган болот экен да. Быйылдан кийинки, а? Bunu rasa suutish kerak. Суут керек. 3-чү номердеги улагы тамаят дедиңиз, а? Улагы ишеничтүү, а? Ulağı şu örgütüp koyulgan, yapışıp, galaga kirip çıkıp, şu ulaqlarda çapılgan 2 yaşarligida nimalari bor kartinkalar. Aha. Har köktü. Aha. 3-чү номерде көк ат келет азыр достор. Bor alıştı. Көрсөтүүнү баштайбыз. Mana Мына достор, 3-чү номердеги көк ат келип калды. Атты багыпсыз арас, а? Анан көбүрөөк турган окшойт, а? Yok, bir yarım ayça turup kaldı minalmadan. Aha. Küzde bir ulakka bağırıp bir kaçırdı yani geleden alıp çıktı. Aha. Eski bağlarda. Özüm hem kirip Bir girip çıktınız. kirip çıktı bir an cetelep çıktım geleden. Aşırmayın gibi. Bunlar ulağa terbiyesiga zor. Жеңилдиги жеңил экен, а? Olu hem gidralik ya. Ошондо жашы канча болуп калат? Bu hazır cazga pişti nima bir asi bo'ladi. Жазга жаңасы. 4 yaşar bo'ladi. 4 жашар болот, а? Жаңасы. Мына достор, өтө көчтүү ат экен. Бул пародасы кандай болушу мүмкүн эми? Buni parodasi enasini qonida Rossiyadan kelib Bishkekda tug'ilgan ekan. Men olgan odam 10 oylikda olganman. Shuni o'zim 10 oylikdan beri iyligini to'ldirib, o'zim boqib, uloqlarga tarbiyalaganman. Жаштайдан бери кармайт экенсиз да? Ha, buni hozir bu otini ham omad deb qo'yib qo'yganman. Omad deb, ha? Yaxshi ish, juda yaxshilik ko'p keldi menga. Maşallah. Aha. Mana aka, gördüңүздөрбү? Тездиги өтө тез. Жоондугу дагы жоон. Боюну башы узун келишкен. Көк тулпар алдыңыздар да. Бою канча чыгат? Boyu 1.60 yuqorisida. 1.60 üstü çıkıp берет, ha? Ha. Жақсы. Мына достар, көкөрөктүн кеңдигин көрдүңүздөр. Казыктар да таза, тик туяктар, кара туяктардан экен. Shuni ham ko'rib chiqaring. Тишин дагы көрсөтүп коеюң. Азу сайылык го бунуңуз. Yo'q, o'sha hali asi bo'lgan yo'q-da. Аксы болду экен, ооба. O'rni ham yo'q. Taking. Орду да жок. Болду, мен бирок көрдүм. Mana. Дагы бир көрсөтүп коебуз бирок. Mana. Tak. Hey. Demasın. Mana yo'q, o'rni ham yo'q. Болду. Азыр жок. Bu ham kechikdi. Bu эсебинде бышты экен мунуңуз, а? Эми жазга барып жаңасы болот экен, а? Yozda bo'ladi. Жақсы. Жақсы. Kichkina chopib ham qo'yar bu. Bir az semizroq ekanda choppa qo'ysa qanday bo'ladi shuni, Ikram aka? Kichkina chopib. Bir qo'yib berib qo'y, ha. Bir qo'yib berib qo'y. Ha. Ha, jana, legar qashni qo'y ber, ha.
juda tez. Tezligi tez ha. Tezligi görünüp turadi biroq. Bu ancha muncha otni jetkizmaydi. Bo'ldi. Uloqlarni quvib oladi. Bahosini ayting ham, qancha deysiz? Buni 400 ming kami bor. Ha, 400 ming so'm kemi bor. Bunga 100% garantiya. O'zim boqib Qisqasi, berdim. do'stlar, kelasizlardan Yo'q ham bor. Ikrom akaning uyine gelip qala tay alыңыздар, qala janagындай өспүрүм 1.75 тегерегинде каласаңыздар мындай bir улакка даяр жаңасы жазга буйрса тандап алсаңыздар болот экен. Баалары айтылды 300 миң, 400 миң кеми бар. Биринчи номердегине келишип алсаңыздар болот. Жолдору жакшы. Анда Ikram aka содаңызды берсен, бер ала турган адам иншалла келип содалашсын иншалла. Айтылған басынан кем болот, ha? Ha, kelishtiramiz. Sodalashib, bağlaşib ko'rsangizlar. Eldan foydalana olsin. Xudo xolasa inshaalloh. Ko'rishingizcha amon turingizlar. Bo'pti,